katika wokovu nilizozipata kwa bure, nilipoomba makosa na dhambi kwa Yesu Mwokozi wa wote, nashiba rohoni kwa raha ya Mungu na moto wa mbinguni, napata kukaa nuruni kabisa, na nuruni Yesu Mwokozi. Bwana sifiwe. Ndanezerewe cyane muri uyu mugoroba, ko ndasenga kimoyomoyo ngo Imana ize kumfasha amenye kujera amarangamutima ari muri njye, kuko iyo yabaye menshi uza wibagirwa kuri kumwe n'abandi ukagira ngo uri wenyine, noneho bamwe bakarambirwa. Ariko hamwe n'umwuka wa Yesu Kristo turizera ko biza kugenda neza. Ndanezerewe cyane, mbere mbaje gushima Imana ku bwanyu mwese, mwebwe Imana iduhaye uyu mugoroba ngo tubane, mutubere umugisha natwe tubabere umugisha. Turabanezererewe, turishimye, Imana ihabwe icubahiro. Ikindi ndashima Imana ku bw'abakozi b'Imana nabonye, uriya mupasiteri mwiyegereje n'uwiwacu i Kampala, uvuga ndi umuntu w'i Bugande, uriya n'uwiwacu, ariko natangaye wenyine ni umushitsi muri Kenya, ukuntu yicaye n'ukuntu azaririmba ni umushitsi. Nishimye kumubona, Imana ihabwe icubahiro. Imana inkoreye surprise idasanzwe. Uyu mukobwa mubonye mu minsi ya vuba, ariko ngo mubone, hari umuntu uzibona ukumva uramubonye akaba undi ugutangaza. Nagiye mubona uko mubonye ngatangara, ngatangazwa n'imbaraga ariko aririmbana, ngatangazwa n'ijwi afite, kubera ko amajwi y'abagore menshi azagenda aheka, cyangwa kakama karongera kakagenda iriya ariko ukazumva ni gato, noneho iwe akagira ijwi. Nagiye mureba, hari ahantu namubonye ariko aririmba yambaye igitenge cy'icyatsi, ndavuga ngo uyu muntu Imana izomfashe mubone. None Imana iramumpa, namubonye nta mbaraga mbishizemo, nta bushakashatsi ntaki, Imana yamuzanye. Imana ihabwe icubahiro. Ndashima Imana ku cyumweru nateraniye hano, tumererwa neza, ngira ngo kujya twamerewe neza, tumererwa neza cyane. Noneho ngo tujye gusenga, turimo tuvuga ukuntu Imana iziridura imisozi. Ndavuga ngo buri muntu afite Yeriko iri imbere yiwe, none ube nguzenguruka Yeriko kujya nari impagararanye zitatu. Uze gusenga na za Yeriko zitatu uba wapfuye kujya uba washize. Nari mfite za Yeriko zitatu, je negereye iriya bafure ndayizenguruka, nyizenguruka ndiko mvuga za Yeriko mu mazina, kaza nzibwira ngo uyu munsi ku cyumweru mugomba kuriduka mu izina rya Yesu. Sema haleluya. Twasohotse hano woshike, ndavuga ati reka mpime ku ya mbere, numve uko imeze, numve ko yanyagwa yaridutse. Iyo ndahamagara ngo mpamagare numva yaridutse. Nayindi yo nari nayihaye ku wa mbere, ntiyagombaga kuriduka ku cyumweru, yagombaga kuriduka ryari ku wa mbere. No kuvuga ngo nagiye nzihereza uko zizogenda ziriduka, hasigaye inyagwa imwe, ariko iyo nayo irabesha, turi kumwe, irariduka. Sema haleluya. Ndashimira Imana, muri uyu mwaka ushize nta makuru yabageze hino. Yano bari bandi batembere ngo
ngo kwakugira neza ko Imana namwe kwabagezeho bakavuga ngo nabo kwabagezeho. Hari amakuru yabagezeho ko Imana yangiriye neza. Ego Imana yampamagaye mfite imyaka 18 y'amavuko. Kuva kuri iyo myaka 18 nagiye mpanurirwa amahanuzi abiri. Umuntu umwe akaza akampanurira ibibazo nzonyuramo akarangiza. Hashira nk'imyaka ingahe cyangwa amezi kabona uwundi muntu araje akambwira ati nono Imana yambwiye ngo nzakugirira gutya. Ariko hari isezerano rimwe nigaze gusenga iminsi 30 kandi ndiko mpinga mu biyogogo. Apana uko tuba gusenga tukicara hamwe ngo ntitugire isereri. Nkaza nsenga kandi ndiko mpinga. Ndasenga ngo ngeze ku munsi wa 20 ngira ngo na 5 nja gutarama nijoro n'umunaniro wo guhinga n'amasengesho ngira sermenage. Mvuye gutarama kwa se basaza ari nijoro ndije nyine saa 9 sermenage iramfata nikubita hasi. Hajya naryamye nagize ngo njyamye ku buriri naho njyamye mu nzira. Imvura nayo nguje kugeza mu rukerera iraho igwa ndi muri yanzira. Noneho imivi kazi indenga hejuru. Umupapa uzindutse mu gitondo kuzukiriza inka akazabona imivi iri kwirenga ku kintu cy'ikigogo ngo agere asanga ari nje. Iwavuze indura zingo napfuye naho Imana yabonye narusha insinziriza aho ngaho arambyutsa ngo amare kumbyutsa. Nagenda batakwa aya masengesho ese narasaze ese nararwaye mu mutwe bigeze aho ndembagara mu muhanda mu gicuku jenyine. Nyuma y'ayo masengesho nari niteguye kubona ubuhanuzi mbese Imana ko izovuga ibintu izakora bikomeye. Tuja mu butayu umuntu ahanurira abantu bose ngo ngera arambwira ngo Imana izakugirira neza. Ako kantu gusa. Kandi icyo gihe nari mfite inyota y'isezerano. Ikintu cya mbere icyifuzo cya mbere cyari kiriho cyari icyifuzo cyo kubyara. Nari maze imyaka 5 taragira umwana mfite icyifuzo cyo kubyara. Nkakanura amaso ndiko ngira ngo agiye kongera ati Imana izaguha abana twa arava usanga Imana izakugirira neza. Amazi neza y'Imana ndayitegereza muri nzarima ngo nahoraga nifuza amahoro ngo ariko nkibonera intambara. Noneho mu gihe cyo gutegereza neza y'Imana haca intambara, haca imigogo ya haca umwijima, haca imvura yaraguye. Sinja mu buhamya nakene gushima mbere yo kumvuga ubutumwa. Ibintu birankomerana, ibintu birangora. Uriya Murekatete wabyaye umunsi nja kumubyara ndateye ikiraka ku gitenge. Inda yarankoze ibyo bita imikero. Nirukanka kuri gendarmerie ngo bapime barambwira ngo ushobora kubyara mu rukerera. Nirukanka kumesa ngo reka ntunganye utwenda. Igitenge nari mfite cyitwa ngo nico kizima gihita gicika. Ngo gicike nirukanka ngishira umugore wo mu Islam watodaga hafi iwacu. Harimo igitenge kiracitse ni nkagasumari ngira isoni zo kumubwira ngo no gusaza. Agiteraho ikiraka. Ndangize ndaza mu nzu harimo agasarubeti kamwe nari naguze Nyabugogo. Harimo agashuka Nyantore mama Musafiri yankuburiye agashuka ko gufubika abana mbishira mu ishashe y'icyatsi nja kubyara Faisal. Kandi cyo gese nari umupfakazi ndiwe kazavuga ngo ibibazo abantu babigirira abapfakazi. Nari mfite umugabo wumve ko nari mfite uburenganzira bwo kubyara mu bitaro bikomeye by'i Kigali bya Faisal. Ngo no kuvuga ko wacu yari afitega n'akazi ariko ntera ikiraka ngo mare mbyara umwana. Sinanaguhara na pressure kugeza ubu nyine singwaye pressure. Hanyuma ukundi butayu bwagiye busimburana nahoraga niteze kuzogirirwa neza n'Imana ngahora nishuza Imana ariko iyo neza izoza byakomera. Ariko ya neza Imana yavuze izongera uko iyo neza izoza ndategereza. Ariko ndashimira Imana uyu mwaka ushize Imana yambereye Imana y'ibisubizo. Sibwo bwa mbere ishubije, sinabwo bwa mbere yakoze ibitangaza birenze ibindi yakoze, ariko uyu mwaka ushize yakoze igitangaza. Imana yangiriye neza nshingira abana 2 bakurikirana umuhungu n'umukobwa. Imana ihabwe icyubahiro.
kandi tugira amakwe mwese. Mwe mutabayeyo mwarahombye, mwabonye mu gisharagati, ariko twakoze amakwe meza y'abakire. ese uko murakumvishije y'abakire, amakwe meza yayandi y'abakire. Yego, ndashimira Imana, ndanezerwa iyo umaze gushingira usigara usengera urubyaro, abana babyari. Imana yagize neza, umwana muri abo bashatse mwahita asama vuba. Rero twari tumaze turengejeho iminsi 8 dutegereje umwana. Muri iyo minsi 8 kanjye nk'umubyeyi narindushe biteye ubwoba, nta gusinzira, umutima wari uhagaze. Noneho rero ngeze hano ndebye ndafite, turabakunda abana ba tuza tugira ngo uwo yiteruka ngo ayintereke onge nkumva no yibasha, kandi mfite imyaka myinshi disi, ariko kubera gukunda umwana ukumva wowe yimwakira ntibikunda. Uku naje hano ngo mwakira, ahubwo nibura tuzicarana, atinde kuryama twicarane dutindane, numvaga nje kumwakira. Ariko ku cyumweru ndavuga ngo iyi Yeriko igomba kuriduka. Ndashimira Imana rero ko kuwa mbere twagiye kwa muganga, Imana iratwiyereka mwa bantu mwe muze musenga n'ukuri. Bwira mugenzi wawe ariko tujye dusengera ibintu, tujye dusengera ibintu, muze musenga. Twarasenze hano, nyuma yo gusenga hano ngeri iwabo mu rugo ndara muri saro. Mama nguraye wanje bwa mbere warara muri saro, namongewe ahantu nza nsenga nyuma yo mu butayu bwo mu gihuru, ahantu nza nsenga nkumva ndatuje ni muri saro, mu cyumba n'ukuryama kungingo ngo taburi bwini ngo tiyabiki ngo atababwini kungingo ni kungingo, kujya mu cyumba ni mu cyumba, mu gitanda n'ukuryama. Ndasenga muri saro, ndasenga kuko nariko numva hari ibintu biremereye biri mu mutima wanje. Tuje kwa muganga, dushite kwa muganga, Imana idukorera igitangaza, birihuta, abaganga baranezerwa, natwe turanezerwa. Bigera ahantu batubwira ati mutegura imyenda y'umwana, mu minota mikeya turamujana muri sale d'accouchement, arita abyara vuba neza cyane, kubera uko processes zo kubyara zimeze, byari bimeze neza. Ariko habaye bari batubwira ko bamubyaza saa 8, habaye saa 8. Nukuvuga ngo hagati ya saa 8 na saa 11 twahuye ibintu birahinduka, umutima w'umwana utera ugera ku 170. Abaganga bagira ubwoba, barambwira ngo ngwino wowe uri umubyeyi uzi gusoma. Ndabwira nti reba iyi imibare iraguruka, umutima ugera mu 170. Baratubwira ngo aha usibye kubaga nta kindi kintu. Biratungurana kubona umuntu wari witeguye kubyara neza bakazana imbugita, kandi twari twayanze, nayo nari nayanze, twari twayisengeye. Ariko ndashimira Imana yabaye hagati y'ayo masaha, tugirira neza, iduha umwana w'umukobwa mwiza. Imana ihabwe icyubahiro. Kuri uyu musozi nawugiriyeho umugisha, umusozi wa Gasarani, amashimwe ngiye ko yarangiza. Ahangaha niho nashingiriye umwana wanjye wa mbere, niho naboneye umwuzukuru wa mbere. None ubu nyine niho mboneye n'ubundi umwuzukuru w'ubuheta, umwana wanjye wa kabiri niho aboneye umwana. Uyu ni umusozi wanjye, uyu ni umusozi w'umugisha cyane cyane. None n'urusengero rwa Zayoni, abana bose nahangaha niho baza bavukira, niho ni mu maboko ya Revera. Turashima Imana, shimiye Imana ko yatugiriye neza, Imana ihabwa icubahiro. Kandi shimiye Imana ko sare yari yuzuye abagore babyara, nta wapfushije umwana, nta n'uwapfuye. Hari igihe guzugira ngo wishime abanyu bariko bariruka za utinya ukazubura kwishima, ariko ko turabyuka nzunguruka bose mbabwira ndeba abana kumva bimeze neza. Kandi abantu basengeye cyacago cyari cyaje gitwara ababyeyi, mwarakoze kandi mugume musenge. Hari ikintu Satani yamanuye cyo kwiba abana cyangwa ababyeyi, ariko ndashima Imana ko abantu basenze, natwe twarasenze. Imana ihabwe icyubahiro. Shimiye Imana ko umuryango wagutse, abana babaye benshi, ubu nagejeje abuzukuru 4. Imana ishimwe. Noneho tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Nari navuze ngo turacishaho igisirimba, ariko kubera ko hariho abaririmbyi, reka nkireke kiraza kugendera mu bindi. Imana yumve ko igisirimba kiza gukurikira inyigisho kiraba ari cyo gushima, kiraje kugendana n'ibindi byose.
ndabashimira rwose gukomeza kutwukunda, gukomeza kwitabira, gukomeza kunezerwa. Ntibyari byoroshe, navuye ku bitaro mfite nk'ibitotsi, ariko Imana yangiriye neza, ndumva ubu nyine notarama bugaca. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana, ibyakozwe n'intumwa ibice 4, duhere ku murongo wa 13 turagera ku murongo wa 17. Ibyakozwe n'intumwa ibice 4 umurongo wa 13 tugere ku murongo wa 17. Haravuga ngo babonye ubushizi bw'amanga bwa Petero na Yohana, kandi bamenya ko ari abaswa batigishijwe, baratangara. Maze bibuka ko babanaga na Yesu, kandi babonye uwo muntu wakijijwe ahagararanye nabo, babura icyo basubiza. Babategeka kuva mu rukiko, maze baje inama bati, aba bantu tubagire dute ko bimenyekanye mu batuye Yerusalemu bose yuko bakoze ikimenyetso congeye, natwe ntitubasha kubihakana. Ariko kugira ngo batarushaho kwamamara mu bantu, tubakangishe batongera kugira umuntu wese babwira muri iryo zina. Amen. Bwana sifiwe. Nimurekega gusoma. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana rivuga ngo turebere hamwe ibiranga abantu babanye na Yesu cyangwa bagendanye na Yesu. Mbese tugiye kureba ngo se abantu babana na Yesu basa gute, bameze gute, baza bakora iki, ni kihe kiza kibaranga. Kandi ukumvuze gutyo imitima y'abantu ihita yirukanka bashaka igisubizo. Bamwe bakavuga bati nabitonda cyane, abandi bati nabasirimba cyane, abandi bati hari ibisubizo ubwonko bushobora kuguha bigera ku 100. Kandi muri ibyo bisubizo ntekereza ubwonko bwoguha bike cyane nibyo byohura nibyo tugiye kuvuga. Alo. Tugiye kureba ibintu biranga abantu bagendanye na Yesu. Bibiliya itubwiza ukuri, kuko niyo dukuramo amakuru yose, ay'ubuhanuzi, ay'imirimo Imana yagiye ikora, ay'ibitangaza by'Imana byinshi, ay'imirimo y'abakoreye Imana. Nta yandi makuru tuzadukura ahandi. Nusoma agaterete uzuvuga ngo agaterete kavuze, nusoma commentaire uvuga ngo commentaire yavuze, nuvuga Bibiliya uvuge Bibiliya. Ubu ni ukuvuga ngo ngiye kubabwira amakuru azava muri Bibiliya. Muri Bibiliya niho tuzadukura amakuru avuga amakuru ya Yesu. Reka ari we mperaho avuga amakuru ya Yesu, amukuye mu buhanuzi akamugeza ku gikorwa nyirizina cyo kuducungura. Noneho amakuru ya Yesu akagenda akadusingiriza y'intumwa. Nukuvuga ngo inyigisho za Bibiliya zivuga ngo iki gitabo nasomyemo cy'ibyakozwe n'intumwa ni ikiraro gihuza amasezerano yombi. Isezerano rya kera n'isezerano rishya bihuzwa n'ibyakozwe, nico kiraro. Nukuvuga ngo isezerano rya kera rivuga amateka y'urugendo rw'Abisirayeli, Imana yagendanye nabo n'ubuhanuzi bwose bwabaye, ukagera muri Maraki. Wagera muri Maraki hagace karatasi y'umweru itanditseho ubuhanuzi bugaceceka imyaka 400. Nyuma ikizagikurikiraho ni Matayo, ariko Matayo azavuga amakuru ya Yesu, agasingiriza izindi njiri zose zikavuga amakuru ya Yesu, zikagenda ziyavuga Yesu agapfa akazuka akaja mu ijuru. Injiri zose ko ari 4 ziza zirangizanya n'inkuru ivuga ngo bagera kuri Elayono, ngo bagihagaza aho ngaho, ngo igicu kiramanuka, ngo Yesu arazamuka, ngo igicu kiramubakingiriza. Haboneka abagabo 2 baravuga ngo kuriya mumubonye agiye niko muzamubona agize gute agarutse. Inkuru zikarangira. Noneho rero ku
kugira ngo ayo masezerano yongere ahure, azahuzwa n'amakuru aba mu byakozwe n'intumwa. Nyuma yo kumanuka kuri Elayono, Yesu amaze kugenda, inkuru zihita zitangira ngo abigishwa baramanuka baja mu nzu. Bageze mu nzu ngo bari bafite amajune, bari bafite agahinda, bari batangaye, bari bashobewe. Uwari uturi imbere aragiye. Mwibuke ko barimo bamwe baraye bahunze, n'abaraye bamwihakanye, n'abandi batigeze bagera habe no mu rukiko. Bamwe bari banyikiye iriya mu misezero, bari aho muri za ntumwa. Ariko iki gitabo kija kimera neza kuko nicyo kibamwe amakuru itorero uko ryatangiye. Amateraniro ya mbere abamo bateraniye kwa nyina wa Mariko mu cyumba cyo hejuru. Abagore b'umutima mwiza nimwikomera amashi, mwese muyakome nta kibazo. Nyina wa Mariko niwe watanze icumba wa mbere, nico cumba cya mbere, ni naho baririye Pasaka. Nyina wa Mariko wenyine, umugore tibaza bavuga se wa Mariko, nyina wa Mariko. Tituzi nimba yari umupfakazi cyangwa nibyo, ariko bazavuga ngo mwanyina wande wa Mariko. Niwe wabwiye intumwa, niwe wahaye Yesu icumbi, niho baririye n'ibya Pasika, niho Yesu yakoreraga imirimo. Ni ukuvuga na Petero kuko yari azi ko bahora kwa nyina wa Mariko, bamubohoye mu gicuku ngo yikanze abona ari hanze. Aravuga ngo ego sinda ko ndota marayika yamfunguye, none umuntu ndi bukomangire nini? Nta handi ni kwa nyina wande wa Mariko. Kandi ngo akomange asanga n'ababona bo ni hehe? Niho bari. Kandi na ruguru twagiraga bene abo bamama, abantu bava mu butayu bafite inzara, akaba ariho muhitira kandi mutaramuteguje. Kandi kubera ko yabaga ari uwo nguwo, mwagaze musanga afite n'imboga akabacumbira. Kandi abayumbe bazabagana saa 9 z'ijoro, baba bakoresheje imbaraga zose zashize, bakama bacumbira. Yego. None rero iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa nico kibamwe amakuru ya mbere y'umunsi abanyabwoba bahinduka abanyembaraga. Muvuge ngo amen. Nico kibamwe amakuru azavuga ngo umuntu wari wahwereye w'umunyabwoba abaye umunyembaraga. Muri iki gitabo niho tuzadusanga iyi sadaka mutanze ya mbere. Muri iki gitabo niho tuzadusanga inama ya mbere yateranye ku bw'itorero. Muri iki gitabo niho haba amakuru yose y'imirimo n'ibitangaza bya Mwuka Wera. Iyindi mirimo ni ya Yesu yahiga, ariko muzakozwe n'intumwa ni ukuvuga ngo niho imirimo ya Mwuka Wera izitangira kugira gute kugaragarira. Ariko turavuga byibuza tuza gusimbuka no kuri Pawulo. Sinovugaga Petero ngo nsige Pawulo, mumbabarire ndaza kubivanga ukuntu biruhe bihure. Titwotara amatunezero yo gutya ngo dusige Pawulo, tizokunda. Bibiliya iravuga ngo abigishwa barimo Petero na Yohana mu gice cya 3 cy'ibyakozwe n'intumwa ngo bagiye ku rusengero rwa Salomo. Urusengero rwa Salomo rwari urusengero yari yarubatse ararurimbisha bihebuje, kandi rwari runini, rwagiraga amabaraza, rwagiraga ibyumba, ibyabagamwe ibibiko by'ibikoresho, ibyabagamwe abanyamasengesho, ibyumba by'abaririmbyi, ibyumba by'abatambyi, kugeza ku maofisi yarabamo, aho abatambyi bagombaga kuba, aho abakuru b'ubwoko bwakoreraga, aho Senandire ni icicaro gikuru cy'abayuda, aho yakoreraga byose byari aho ngaho, yari yarubatse pe. Noneho kuri urwo rusengero abantu bose bateraniraga aho ngaho, abaje gutanga ibitambo, abaje ngo no kugurisha. Amaduka akunda kuba ahantu haterera abantu benshi, hari amaduka, hari abasabiriza, hari ibintu byose. Mu munsi umwe, kuko nabo bari bafite umugabane wo gusenga, kandi nta muntu wimigwaga. Abashakaga kwicara mu nguni baragendaga mu nguni bagasenga, abinjira mu isinagoga y'amateraniro rusange ari bagaterana. Petero na Yohana ngo baribwira mu masaa 9. Imana ishimwe ko mwaje guterana saa 9, nubwo mwageze saa 10 cyangwa saa 11, ariko basi waje. Bwana sifiwe. Ngo mu masaa 9 ngo
biyumvise ko boje gusenga, ngo baragenda ku rusengero rwitwa Rwiza. Bagaze ku irembo ryitwa Ryiza, ngo bahasanga ikirema cyari cyaragize iseta. Zanibuka ari ikimuga kimwe nabonye Nyabugogo mu 2005, kugeza ubu nyine kiracahaba. Niyo seta ye uhanyuze ugomba kumenya ko wamusanga. Ngira ngo nta musanze no babaza ngo se wa wundi yagiye he. Hari yindi mpumyi ba muri gare ya Remera, y'umugabo izivuga ngo impumyi irabasaba, nayo ibiremera kandi ya kera. Ha bundi wa Nyabugogo uza wikurura, ndimubibutse. Nukuvuga ngo impumyi cyangwa agira iseta yiwe ahaza yicara. Hari ikimuga cyari cyaragize iseta aho ngaho, kandi yari yaratunganye neza. Reka nakire, yari yaratunganye ku iseta y'abana b'Imana. Bavuga ngo amena. Ngo ageze kuri ya seta ye bisanzwe, ngo abona abantu ko baraza, abigiceri, abatambuka, abahebura, abumutima mubi bayimana, nuko ngo aguma kubabona bose bati ariko ngo abona abagabo. Bwana sifiwe. Ngo abona abagabo. Musari mbabwire, abakristo baze bifata neza. Ko muranyumva? Muze mwambara neza n'ukuri, muze mugerageze nimba uri n'umukene umesa agashati kere, siko kwiza yeme. Nuje no kudodesha. Umunsi umwe umukecuru umwe mushenge yabonye abakobwa badodesha, avuga ngo ariko mana, ngo abana b'umwana wa data bazagura amahuzu ngo shitani badodeshereze. Hari abantu bamwe bazagura ihuzu shitani akaba ariyo itanga modeli. Niko mushenge yavuze. Ngo abana ba data bari kugura amahuzu ngo shitani akaba ari isobaneshereza abana. Hari abantu bamwe uzubona basonesheje ari shitani yatanze modeli. Muze mudodeshana neza batazabitiranya. Alo? Kandi uko bombwiye barumvishije. Hari aho ndorwa ntunga urutoki. Gusa hari ubunyine byarivanze. Ariko ngira ngo abariko basirimba, uko umuntu yosirimba ipataro irahanga, ugiye gusirimba ipataro iraho witeguye kudukoza isoni. Ipataro y'abasirimba igomba kubiraha y'abakristo. Igitenga cy'abagore b'abakristo kigomba kuba gihambiriye n'agashumi pe, ugapfundika ingabe washiki muhira ukagapfundura. Abantu ikintu cya mbere cyagaragaje abo bakozi b'Imana ngo baje bambaye neza. Sema haleluya. Baje bambaye ngo bitegereze. Aravuga ati ahananije bariya baje bambaye amasengeri. Aba bagabo inoti bampereza zozijya ukwezi kose. Igituma ntekeza gutyo nuko ngo yabatumbira, kubera ko abandi bari batambutse ntiyabatumbira. Muze musoma Bibiliya mutekereze, abandi bamuhaye batambuka ntiyabatumbira. Hari undi mwumvishe bavuga ngo n'abandi bari batambutse yari batumbiriye. Abangaba ngo arabatumbira. Abatumbira kubera iki? Abona ari abantu bagize gute biyubashye. Aravuga ngo babayeshimiwe, barampa gatubutse. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Ntangara mureke mbabwira aka kantu. Timuze aba bantu bazagenda batoragura ibishupa ku macukiro, bazagenda batora ibintu iriya. Nta bintu muze mubona bibaje inyuma. Iyo apfuye kunyura muri quartier babana n'umusururu w'imbwa kandi ntibazitobeye, kuko ntibotobera imbwa batagira aho barara. Uriya yobona ibyahereza imbwa, ariko kubera ubucafu abana abayo sibyo zizazimureha kandi zirabakunda, zazamaze ijana nabo zimwe imbere izindi inyuma, kubera imyambarire gusa yabo izituma nabiriya bafite bagira abesikoti babo, bagira nuko babana niyo team. Ni wambara nabi tuzikanga imbwa nizigukurikira. Ni wambara nabi tuzavuga ngo kubera iki kare kana kanterese kakansuzugura. None cyamenye kugutandukanya n'abageni utega mu zego kure n'ukuri, ubutumwa n'ubutumwa, ijambo n'ijambo, nuko ijuru
Imana niyo izireba mu mutima, abantu bareba inyuma. Timukaza muduhata kureba imbere ntitwogerayo. Tituzoreba mu mutima, titurima. Imana niyo izi ubukristo bwawe bwo mu mutima, twe turareba ubu ngubu. Nibwo dushoboye. Tiwomwiraga ngo yaye ngo nubwo kugira ngo nzasonesha nabi, ngo ariko ngo mu mutima ngo ndera. Titwobimenya, ntitubayo. Tituriko tujayo, turiko turareba. Wewe uzureka turebe inyuma, Imana ireba imbere. Halo? Hanyuma ngo bitegereje nabo ngo baramwitegereza, ngo bitegerezanyije umwuka wa Yesu Kristo abwira bariya bagabo ngo igituma iki kirema cyabatumbiriye ntimumusige gutyo, hari icyo bategerejemo. Kandi mwe ntimukiri abantu bo gutanga ubusabusa, ntimuraba uduceri, ntimuraba udufaranga, tuzoshira. Nimukore kwa kundi nababwiye. Bibiliya iravuga ngo Petero na Yohana mugira Imana yacu gute. Samani haleluya. Badakoze inama, nta nubwo bashizemo diskete, nta nubwo batega korasi, nta nubwo bahudumiye, ngo ntibujujwe, ntibasomye Bibiliya, biyumvisa ko hari icyo bagomba kugira gute gukora, ngo bamwitegereze nawe ngo kujya kibatumbiriye, ngo barabimenya, baramubwira ngo wewe ibyo uri kushaka ni ibintu bya feke, ni ibintu n'abaturage bandi bazabaguha, ngo ifeza uri kutubonamo, izahabu uri kuturebamo sizo tuguha, ngo nta nizo dufite. Hari zo bagiraga, ntazo dufite, ngo ariko haleluya avuga icyo dufite mu izina rya Yesu w'i Nazareti, haguruka ugende. Semeni haleluya. Petero abona ikirema nikiriko kibisikira, ngo amufate ukuboko aramuhagurutsa. Bibiliya iravuga ngo amuhagurutse, ngo ubugomba mbari burakomera, ngo umugabo arahagarara arema, ngo agira gutya abona biremeye, ngo agira gutya biremeye, ngo agira gutya biremera, ngo atera hejuru, ngo arasimbagurika. Twagirira Imana yacu gutya. Sema haleluya. Ikirema birabaye, amaguru arakunda kirakandagira, cyumva kirafashije, ngo batangira gushima Imana, ngo bitera hejuru. Noneho ngo ikirema gihagurutse ahantu hirirwa abantu benshi, ngo bose barahurura. Bwana sifiwe. Sema haleluya. Bose barahurura, babona ikirema ko kirasimbuka. Nukuri ngo bamwe binjira mu gitaramo, abantu bose bamabagira gutya, bagira gutya, ngo bafashe ikirema guhimbaza Imana. Ariko abantu bo mu mujyi murabazi gushungera, abandi ko baraza ko barabaza, bamwe ko barabaza ati bigenze gute, bandi ati ceceka mwikwiki korasa, abandi bari muraya, ngo baguma guhimbaza Imana. Kugira bari ko bahimbaza Imana, abapinza aba contre 6 tibazababura, ngo barabyumva, baza bagize ngo nabo baje guhimbaza Imana, naho baje gucuragura, ngo bamwe birukanka ngo bashike babwira batamzi ngo babagabo babandi ni muze murebe igitangaza cyabaye hano hepfo. Nasoma Injili ya Matayo igice cya 13 cya Luka, hakavuga ngo umunsi umwe ngo Yesu yari mu iteraniro, ngo abona umugore unyunyutse ukuboko, ngo arangize Yesu agira ishaka, ngo arebe ukuntu uwo mugore abangamiwe no kugira ukuboko kugagaye gutya guhangaraye, ngo aramubwira ngo rambura uko kuboko kwawe, ngo noneho ngo wa mugore ngo arakurambura, ngo akurambure. Ariko Mana yanjye, abandi abakunda ibyiza ngo bamabagira gutya, nimugire gutya. Urana mu iteraniro ngo umukuru w'isinagogi, reba abakristo banezerewe, reverend ntanezerwe, Imana ikoze igitabo, ngo umukuru w'isinagogi ngo abone bagize amaboko gutya na wa mugore agize gutya, ngo yama yuzura uburakari, yama yirukanga, yama sara, ngo ariko ngo wewe ngo uri mukuze kwica amategeko, ngo nigutukijije umuntu ku isabato, ngo uyu mugore ngo ubundi ngo we Yesu aramubwira ngo
Imana ishimwe ko Yesu yadusize ino yaramenya abo yadusiganye. Hallelujah. Nukuri kw'Imana iyo Yesu atamenya abo yadusiganye yo tugaye, ariko harahazozagera nawe ntiyagiye kugenda akababwira ngo mbasize ngo nk'intama ngo hagati y'iki Amasega je. ngo kandi ngo bananije jewe ngo mwigishwa ntaruta umwigisha ngo nimba baranyisha Belzebuli mwebweho mureke bazobitaba iki nta kindi kiba hejuru ya Belzebuli badayimoni. Arabwira ati mwebweho nuko ngo aramubwira ati ariko wa mugabo ubabajwe niki? Yesu ni mwiza. Aravuga ngo se nguyu we biri ijambo ry'Imana izivuga ngo sukunguko uyu nguyu ntiyari umukobwa ntuzi ko ari umukobwa wa Aburahamu. Naho muri Bibiliya yera izivuga ngo nguyu ntuzi ko ari umwana wa Aburahamu, ariko kuko yari umugore ngo se nguyu we ntiyarakwiriye kugirirwa neza ku isabato ko ari umukobwa wa Aburahamu. Sema haleluya. Hallelujah. Hallelujah. Abandi nabo bamwe baza ngo babwire abatanzi ngo abatanzi baramanuka ngo bamare gushika ngo basanga ikirema ko kirama kigira gutya. Abasanga abantu bari murayi wakuabudiwa wakuheshimiwa ni wewe wakupewa sifa na utukufu ni wewe Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye nguvu wastahili heshima zote. Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye nguvu wastahili heshima zote. Mwasanga abandi bari mu gitaramo cyo guhimbaza Imana ngo bababazwa nuko hari igikoretse mu izina rya Yesu ngo barabahamagara, ariko nkunda izina rya Yesu ngo barabahamagara ngo bamare kuhamagara aka kantu mu gace nasomye gasoza umurongo wa 17 ndagakunda. Arabwira ngo babajana ku ruhande kubera babonye umati wa watu, kubera ko babonye abantu banyuzwe ngo bagira ubwoba ngo bashaka ku ruhande ngo barabwira ngo mwabagabo, ariko nkunda ko kandi ngo ntitwababujije ngo ndi mukaza muvuga muri rya zina bararitsinda. Haleluya. Izina rya Yesu rakomeye, rirakomeye, riruta amazina yose yo mu isi. Barabatinya kuvuga ngo Yesu, baravuga ngo twababujije kuvuga muri rya Bibiliya yavuze ngo babura uko babagira ngo barabakangisha ngo barababwira ngo ibyabaye ariko turabiyamye. Semeni haleluya. Semeni haleluya. Tugize gute? Turabiyamye. Tubahaye gasopo timusubire kuvuga no gukora ibitangaza muri iryo zina. Ariko nkunda Petero wari wuzuye umwuka umunsi wa Pentekoste ngo arahindukirana arabwira ngo mwabagabo, kandi ntibari abagabo pamba, bari abanyacubahiro bahagarariye ubwoko. Ni nko kugera mu basenateri bicaye mu nama ukabamwaza. Arabwira ngo mwabagabo b'Abisirayeli mwe abatangirira injili, arabwira ngo ni mwebwe Imana yabanje kubatumaho uwo yasize Yesu Kristo w'i Nazareti, kandi nguhereye mu isezerano rya kera, uhereye kuri ba sogokuruza wanyu, ngo ni mwebwe Imana yabatumyeho, ngo ivugiye mu kanwa k'umuhanuzi wayo Mose, ngo iravuga ngo inyuma ya Mose izobahagurukiriza ubundi muhanuzi, ariko ngo wa muhanuzi amaze kuza ngo ntimwamwemera. Semeni haleluya. Ngo arayimanura injili. Bwana sifiwe. Hahandi hari ukurakara no kugira gutya. Sema haleluya.
usare kumvuze gutya namye numva hari akantu no babwira turi mu bubyuke muri 89 mu biyogobogo twari ba sepake ubuzuke buza buturutse muri Kadesi buzanywe na barugina bari kubabyina ngo haleluya 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 igisirimba cyane c'abarugina na baserende na bakamusore ngo bakivyina bagiye guforoda muri Kadezi baraza baratubwira bati hari ibintu byabaye hari abantu bariko basenga ico gihe rugina yageza agira gutyo abantu bagatemba bafite abadayimoni ati hari umugabo witwa rugina akoragira gutyo abantu bakagira gute bagatemba none twe twari abana b'abadiyakoni badatara abanyabikabyo zo kuvuga Kadezi dukanegeye muri Kadezi abacu baforoze ngo baze ngo batubwire yeve uwo mwuko uvuye muri Kadezi iyo mana yo muri Kadezi kwiravugana na bakadeza gute ariko umwuka wa Yesu Kristo nuzuke uzuranda sinzi ukunda karira kararanze gutya kararanda karakuka muri sepake ngo gashwe muri sepake ukazuganda unotora abakobwa babiri abahungu batatu igandi kurura benshi bagenda bagiye kureba haleluya 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 ugiyeyo akaza yafashwe umwe baza bati noneho hari n'ivyitwa mandiko ko barayasharabanga ibintu ubuzuka buraza reka nihute nafashwe nyuma nko mu ciciro cya gatatu ariko ganaje gamba ndafashwe ngo mara gufatwa ariko ko muri ko mubona namye mashi kuva umunsi fatwa naramashije sema haleluya naramashije muzima arabizi ko naramashije iyo gura ni pepo ry'abadayimoni ryo kubuza umwana wanje kwiga isaha y'ishuri yagaraga hwera mwarimu yaza kumwigishiza mu rugo yakomanga ku gipangu tuganye mu cyumba umwana agahwera ibintu biranga amasaha y'ishuri yarangira umukobwa akazuka akadutekera agakora imirimo ishuri gatangira ibintu birabira ngo buce umunsi umwe mfite igiterane bunamwaya kubwiriza iminsi 3 ngo haje kuba mu rukera ngo nkore ku mwana nsanga noneho yarangije yagiye ndavuga ngo ariko kuko twari kwaraye dupakinze kwaje ku ishuri kuwa mbere dayimoni nawe ico yangaga no kubona amakayi mu nzu ni sakoshi ndazuka ndamureba navuga ngo dayimoni winjiye muri iyo nzu ukarikiye ko ndibuje kubwiriza bunamwaya none usaze ku cumweru noneho atari kuwa mbere utangiye ku cumweru kugira ngo ntawanye mugani w'abagande uyu munsi ndakwereka ndabyuka namaje muri dusha ndiyuhagira mare kwiwagira na mama nukaje gusenga abantu bazambaza ngo makuru n'ukuri kw'Imana nasize intumbi ngo ni meza n'abasinirwa hano ndasenga mu gitondo ni mare gusenga mwashike ku rusengero rongorera pastor namwe uze gusigarana n'umwana tibimeze neza ndaje kubwiriza bunamwaya atiki ngwino tugende araza mwashika pastor beza se babaho ukugara abo pastor b'abanyamwuka yamambwira ngo je ko ntazaga kubwiriza ngo ndamusigaraho ngo sugusenga yamasigara ndagenda bunamwaya ubutumwa buravuga ngoje kuburangiza ndeme ndukuga mushatse mu nsengera kunasize umwana musize abantu baratangara nashitse muhira abantu bamwe ndavuze nsanga barakaye ngo kuga nawe no gukabya ngo kose ngo utagenda kubwiriza ngo gusiga umwana ameze gutya ndabugana ariko umunsi mani mpamagara twari kumwe nawe ivyo navuganye nayo murabizi amasezerano narahiriye murayazi njewe nemereye gukorera Imana abana ari bazima cyangwa barwaye nemereye gukorera Imana mu gihe giteye n'igihe kidakunda sinza nkora byinshi ariko bikeshoboye nake nogera bariko ngo surogana gasaranga umukobwa wabyaye umwana wicaranye n'umugabo na mukuru wiwe uko nguko ejo nzoja kurara uyu munsi ndaje gutarama tivyo nobuzwa gutaramana ariko abana banje barabizi ntibombaza gucyo barabizi namamasha ko murabyumva icogiye namashije ninjiye muri kandi nijogaza nagaza mpinga nagaza nigana bijujwe nagaza nseka abagore ngo bafatwa kare ngo nije naye naravuganye n'umugabo wanje twembi twara abantu barahungaho nabatsindi mukugira ubwo uzofatkurira mu ikanisa nurira mu ikanisa tuzotahana nawe akanga yatahubwo niwe wandi mu gukeka uzibeshurire tuzotahana aho Imana size kangwa ngo mwavuganye n'umugabo oyaye muri yo kadaka ubuhanga muri ubwo buvyuke twama tuvuga ngo gwi kandi ubuvyuke bwa mbere bugitangira ndabuzi kintu cya mbere buzabwerekwa n'uburozi ta kindi
mwava kuri iyo ntambwe mukerekwa abagenzi banyu amakwe bene ibi bintu. Iyo bugeze hejuru ntimuzamubona uburozi, ntimuzamubona n'amakwe, muzamubona Yesu gusa. Iyo ugeze iriya hejuru mu mashorishori ntuzurota ubusa, uzurota Yesu. Ntuza wereka wabona ubusa, wabona iki. Abantu bamwe bazi ngo burya twari tumeze gutya turara twirukanka ngo niho twari tubyutse. Oya, ubu niho tubyutse. Yego, kuko ubu nta mwanya wo kubona abantu, turabona Yesu kandi Yesu arahagije. Sema haleluya. Ngo dukubite kabiri tuba tubonye abarozi, ngo dukutarame tuba tubonye abarozi, ngo dusirimbe tuba tubonye abarozi. Abagabo baricara, itorero riricara, baraziricara bavuga ngo aba bana baradusenyera umuhana. Kandi umuhana urasenywa niki? N'umwuka wavuye muri Kadezi. None turabacecekesha. Baraduhamagara barevera, twari ibikupi 6. Twari benshi ariko ibikupi byari 6, abagore 3 n'abagabo 3. Nukuvuga ngo abo ngabo nibo bajaga kubonana n'abashumba. Ngo dushike revera aravuga ngo muravuga ico muri mukora aramukora mu rubunga, murara muvuza induru no mu butayu n'ibikine makuru turiko twumva mu muhana. Turamuga ngo ko turatarama, ko turavugana n'Imana. Yamakubita gitwenga ngo ariko kamika ngo Imana ikavugana nawe. Tinije nyine mu kuvugisha. Yamampinga yewe. Arampinga neza, arampinga. Ngo ante yamatora undi na simvugaga abandi mu mazina. Ngo none yo Mana ngo itari mu kutuvugisha kavugisha. Ngo araduseka. Ngo amara kuduseka aravuga ati noneho ibintu birakomeye. Bizo kuganira namwe no kubaho nyumwe twarananiwe, mwaradusuzugure. None turashaka ko Imana izovuga ku cyumweru. Kandi twese turi mu materaniro. Imana izovuge. Turabwira ngo kugira ngo Imana izovuge muri ritiririje ya mu gitondo ntizovuga. Tiyovuga mu bamwaduha mudufinyiriye. None namwe muzoze mu gitaramo. Noneho gaturapinze. Muzoze mu gitaramo ntimuzamuza ngo mutarame. Imana ikavuga mudahari. Mwageri muhira mukaraka. Muzoze mu gitaramo. Baravuga ngo twese tuzotarama. Na revera mukuru twese abasaza bose muzoze. Bose baraza. Ngo bamare gushika. Ariko kuvaga uwo munsi tuvugana nabo. Twagize ubwoba. Twarasenze nduti. Kwago tubwira Imana ntuzi Eliya ku musozi wa Karimeli. Niryo sengesho twari dufite. Ngo Mana nguzirekane nka wa munsi wa Eliya ku musozi wa Karimeli. Tuja mu Matayo turiyiriza turahamagarana yeme. Umuntu wese akazabwira muribuka ku cyumweru nyuma ya saa 6 ko tuzahagarara imbere y'abarevera Imana ikavuga. Mugasenga mukizera ko izovuga. Ariko mwagira itavuze. Bari bavuze ngo nitavuga tuzobatenga. Turatenswe. Turasenga ndawariye muri iyo groupe. Ijoro ryo kuwa 6 nditwari. Ku cyumweru mu gitondo wari kusenga uri dagadagadaga. Aya mu gitondo se twari ko tumenya ko arimo. Twega twari turinze ni mugoroba. Nuko twari tumeze ni mugoroba. Ni mugoroba Mana we. Wiyerekane Mana we. Ni mugoroba Mana we. Ni mugoroba amaze tubona neza. Abandi bagiye kujya tuja mu mahombi. Tuja ngo kuyinginga. Turayinginga twaba tuyereka amasa asigaye isaha imwe. None ntudukoze isoni. Tukabanza ko Imana itinya barevera. Iravuga. Twageraho yo ceceka. Twoja he. Ngo tugira gutya tubona neza bakubise yangoma bagaza kutaho ngo kenge turinjira. Basanze kera twatangiye turiko dufata ikirerega. Twasanze kera turimo tugira gutya nta na senti ngo tuzamure. Ni ingoma y'abantu bafite ubwoba bazakubita ikaza ya misobaganya. Uri kutera indirimbo igami kaza ya mimanuka. Ibintu byamabigira bikabigira ariko ngo tugira Imana mukanya. Twubona ko hari ahantu muzamugera ukumva mugeze nkina ahantu. Twumva tugeze ahantu. Kandi tuhagera abantu batangiye kurambirwa, umuvuga butumwa yarangije, indirimbo zimaze nko guta. Kandi umuhanuzi twagiraga yamadukorera ibitangaza. Amagenda yicara inyuma y'amacece. Noneho tukaririmba tukamureba. Tukamureba twanuwacupi. Seyemewe uriya wacu bitevyiwe. Mukarimba tukamureba. Umugabo wandi yamye yubika umutwe maguru y'amacece. Ese kuzaburonira gutadukoze. Noneho tukaba Imana iravugisha umuntu wamye wunama rimwe. Ngo tugere mu ndirimbo za nyuma. Ya
jameni Yesu yupo, ni kweli Yesu yupo, tunamtangaza yupo, tumeona kazi zake. Jameni Yesu yupo, ni kweli Yesu yupo, tunamtangaza yupo, tumeona kazi zake. jameni Yesu yupo, ni kweli Yesu yupo, tunamtangaza yupo, tumeona kazi zake. mwanya tubona Zaburo ntiyashaka kuzuza yageze avuza induru akarira ararira avuza induru azunguruka nka gatatu tutangira kumva nk'igitima kigiye nko kubanuka mwanya twumva ko atibuka muri ruga naho yagize gutya ngo atangira kuvuga abagore batatu barasimbuka muri bya bikupe amaze bafata ikaratasi babirambika ahangaha indirimbo ibirarangiye aratambuka afata ikaratasi ya mbere aravuga ngo Uwiteka aravuze ngo mumaze igihe mufite ibyifuzo bitatu muzamusengera. Reka Imana itanze porogaramu. Icyifuzo cya mbere ni icyifuzo cy'intambara ya Kongo, ngo mureke babwire ngo ibi byose muze muvuga ngo nta ntambara ari amahoro, ngo amahoro ya Kongo muzamusengera ntayaraba, ngo ahubwo ngo kugira ngo amahoro azagegweho ngo abasore bose bahetse imbunda, ngo imivu ngo iratenze. Umwana wacu wari uba munsi y'ibikuku, ngo hariya mu bikuku hazotemba amaraso, ngo amaraso ngo ameze nk'amasararo y'amazi, ngo abagore barapfakaye, ngo habaye abapfakazi n'abapfakazi n'udupfakazi, ngo ishano rirabaye, ngo igihugu kibaye umwijima. Ico gihe nta musoda twagiraga, umusoda wari uwaba umunyamurenge yari yagabo watambatamba na Elisha wabasinzira, nibo babaga ifiza ari abasoda ba Mubuto, nibo narinzi mu karere k'iwacu ndetse abahandi. Nta mbunda twageze tubona. Aravuga ngo imbunda ngo zirahetswe, ngo icya kabiri ngo buzuke musengera bw'itorero, ngo buzuke buzoza, ngo ariko umureke mbabwire ishano ribaye, ngo iri terambere musengera nimubona ngo ibarabara rirarenze hano mu Bibogobogo. Aravuga ngo hariya hari umugabo witwa Rukandagira w'Abanyakarama yagiraga resitora haruguru y'iwacu. Aravuga ngo hariya kuri resitora ya Rukandagira ngo hazubakwa barikomeye, ngo hazubakwe barikomeye, ngo abantu bazoza, ngo bari kubyina mu ikanisa bazobyina muri iyo bara, ngo hazoba guhanguka gukomeye. Arambike ya kabiri, aratori ya gatatu. Buri baruwa yari ifitemo amakuru, imwe yari ifite amakuru y'amahoro ya Kongo. Yewe uwo munsi yavuze ibintu bikomeye, aravuga ngo ikimenyetso mbabwiye ko amahoro ya Kongo azaza haramenetse amaraso, ngo mu Butu na Mariyamu bazapfira rimwe. Kuvuga ngo Mariyamu azapfa twende twari tuzikoza ayo makuru ya ni Imana yotinyutse kuvuga ngo Mariyamu azapfa titwabyumva, ngo mu Butu na Mariyamu ngo bazapfa bakurikiranye. Ararurambika atorwa gatatu, aravuga ngo nimubona iterambere riraje ngo itorero rizoba ari gushirishana, ngo kuko abantu benshi ngo bazosohoka mu by'Imana. Aravuga uwo munsi ngo mbonye ngo abagore biruka bataye abagabo n'abana, ngo buriye imodoka ngo bararengutse Buvira bajanye n'abasha. Noneho abantu wari Imana izivuga ibintu utotekereza. Ta divorce yabagayo, ta abagore bari barataye abagabo babagayo, titwari tubizi. Uko ibi biri ko bivuga uwo munsi nari nicaye mu materaniro n'umugabo wa hano usengera kwa Manyonga ngo nibishekego, niwe wari kiongozi wacu, niwe wari uduhagarariye. Umugabo wa hano muramuzi, uriya niwe wadutoje gusenga, uriya niwe baba wa kiroho, uriya niwe wadupfukamishije, uriya niwe wari uduhagarariye uwo munsi, niwe twari duhagarariye uwo munsi. Imana irabivuga, umusanzu ubunyine ukamubaza yo bikwibwira. Ngo arambike ikaratasi, warevera wavuze ngo Imana yovugana nawe, arahaguruka aravuga ngo mwatorero ngo nimuhaguruke, ngo faraswa ndege nasenge, ngo Imana iravuze. Duhereze Imana icubahiro. Haleluya, haleluya. Ibi nari mbivugiye ukuntu ba Petero bari bameze. Reka mbabwire ibintu bine ndangize. Ayiwe izi nkuru nozijamo se. Kababwire ibintu bine biranga abantu bagendanye na Yesu. Nivyo nari natuvuze ko dutangira ibintu bine biranga abantu bagendanye na Yesu. Ikintu cyambere kiranga umuntu wabanye na Yesu, wabanye nawe, wagendanye nawe, wicaye ku birenge bye, wumvishije ubutumwa, wabukurikiye, winjiye. Ikintu cyambere kimuranga no gushira amanga.
duhereze Imana icubahiro kugira gute Bwana sifiwe muzi wa mukobwa azagraduatinga kuri 28 ejo bundi amasomo ga yaje gukunda umukobwa yamaya gutomera uko ndihutira kuja muri graduation ariko Imana yacu muzamuyikinisha Imana muzamugira ngo ni bene Imana bene yitwakurikiye bene muzamu twakurikiye imigani y'abakecuru Imana yamimanuka mu cyumweru we niwe muntu wihanuriye aravuga ngo mbonye umuntu wambaye umuntu muremure ngo ayaje nyunamaho ngo sinari ko mbona hagarukira ngo arunama mu maso yari amatara ngo arambwira ngo shitani ngo yari yarakugerageje ngo niho nyoka atazavuga ubutumwa ngo none ngo Satani araneshejwe ngo uziga ngo uzarangiza amashuri ngo kurabyumva ngo Imana imwereka nyine yabagizemo uruhare ngo Imana yamubwira ngo ikintu uzosaba mama wawe muzoje gusura abo bantu twaraje hano Nairobi kubasura barabahana barabivuga ariko nje gusura umuntu ngamushira ibiro bibiri by'isukari wosura umuntu ndacu mushiri twarabasura twarazanye turabasura twagize neza tugeze giriye kuri titurino sabende haleluya igino yimo gushira manga haba n'imbere ya shitani abantu bima ese murankunda ndabakunda birenze mureke mbabwire na shitani ntakaza gukanga shitani igomba kuziza ntiyoreka kuza murikumva ko yari yinjiye iwaje ariko ugashira amazi ukayibwira nayo ngo nubwo waje tuzogumamo ko murabyumva tuzagira gute tuzagumamo nuzoza ubona yinjiye mu mwana uzumufata umubwira ngo uyu mwana simuguha shitani urafata umwana wanje twaramubyaranye uyu ni umwana wanje twaraza data haleluya azanyuraho ushira manga igituma Satani yamaze abantu Satani aragonga gusegonga rimwe ubwoba ugahamagara isugahuruza abasenga bose rerererere bamwe ejo umuntu yarampamagaye ngo hari umuntu umubwiye ngo umupfumu yamubwiye ngo umwana w'umuzo kamwizinzeho uko muri iki kinyejana umuntu yaje kubaza umupfumu ariko abana babatijwe kandi uwo muntu yarabatijwe ga n'umugabo wiwe abantu babatijwe botekereza uko umuntu yotekereza abapfu dufite Imana nimuvuga ngo dufite Imana sema haleluya ugomba gushira amanga n'imbere ya Satani n'imbere y'ikigeragezo n'imbere y'urugamba n'imbere y'intamba ugashira amanga iyo utitiye bukeye Satani azakuniga akunigane n'abana tumuruzi muri imbwa yose hanze izi guserukaho ntuzobona ko izibanze kugutisha gutya kugira ngo irebe kugira gute wiruka iyo wirutse izayamifatiye inyama ariko yigutishije ugahagarara toka kwahagarara gutya tambwa ishobora kukujya mureba nta muntu imbwa irajya hano imbwa izijya hano Satani ntaza turyaha uyu uhagaze ukamureba ntashobora kukurya Satani azarya Satani ndi wamukanurira amaso yuzuye ujasiri uri serious uhagaze ndi wamukanurira amaso ngo akurye azarya bari kubatitira ngo niyo we ngo namye mbabona we ngo na nijoro ndarabarose we ngo bamye baza n'ubundi ngo nariko namambabona we kuwari kuboneka ukuri kugenda wegirayo niko ariko agenda agira gute agushobora nubona uhunze Satani uri kuragenda ikinyamugongo azakugeza ku mwobo w'igehenu Roza muhanda ntiyabirangije ngo wewe Satani ni pishe nimuwe ngabahaguruka mu mubwire ngo ni pishe